seisi hati, seisi ning jiwa, cuma senok siji tercinta. Apa bener? Duh Kang Mas, kulane ragulan bimbang. Nok wong ayu Kula dalem. daripada senok ragulan bimbang. Zaman kini manok, zaman kos-kosan sing ana rong menit kedik nok. Iya bener deh. Iya nok. Kadar ganok zaman kini mah gampang nok. Bakal senok beli percaya, pengen deleng tada kayak AA. Apa dah guru? Maksudnya deleng cinta nenok segede apa konon.